ariko Salisa uzi umuntu kubamurana umugore wawe kandi ubizi. Lioness is dangerous. Ubu bimenyage nafite ku mutima wanjye watumye ko nifuza gusubira ubwana nkawe. Kabutura mu bisheke yishe batayo 70. Sikoti adikiniza akubitagura n'abapape be arabamara. Taiga shirofu ku muvandimwe we arimbura ibyihebe bya Bujarari. Nge ngufatiye ku mucyara wanjye. Pachi sakindi kabyara ikindi. Ariko Salisa sinenzi ko umuntu yacurama burundu akagonga akabandi mashe kubomo. Ninde wapfuye? Tu waruvuze ukuri. Ni nko gupfa. Jesus. Cyane. Ubundi abafilozofe twigereranya n'Imana. Ariko ntukikine. Ko nari nkubwiye ko byenda kumera nkabyo. Nari nkubwiye ko ari byo. Aha, ngaho mbwira. Ndakuzi mu kanya wandahiva. Nyine mwana nuzi twirajya gushakura umugore amahane yagiraga. Yamukubise isuka. Jesus. Ahe, mana ya Yakobo. Ucyongera leta nigende. Asike tumu kamaro kisa. Suzi cyera amahane twiriyagiraga. Ariko kuri uyu munsi madama aramukubita bwana. Nakomera kubitwa ine so yamwishakiye se. Je kavumbi rero sinakemera kuba inganzo. Umukarita asaryama mu mitanda y'amabati niguriye. Naho twaba twarabiguze hamwe. Umugabo agomba kuba intare mu rugo. None se madamu we ahora mukubita. Oya, ariko Salisa uzi umuntu kubamurana umugore wawe kandi ubizi. Kabutura mu bisheke yishe batayo 70. Sikoti adikiniza akubitagura n'abapape be arabamara. Taiga shirofu ku muvandimwe we arimbura ibyihebe bya Bujarari. Nge ngufatiye ku mucyara wanjye. Pachi sakindi kabyara ikindi. Shabyihorere ko natwira ariko yajyaga vuba. Ubu ngubu ibyo bintu mo birabutambeshye. Tureke n'ubu nge goroba nigireyo saa 10. Nasanze ashoje koza abana ari koza ibyombo. Kandi anatetse. Ambo uburinganiro. Karinganira nitaka. Salisa kubujya madamu yatasaye ne PM utaruzi naho yagiye. Apu niba bigize kuri yo refu. Twira mukuru hamaboko. Ubundi ngo yimbwa yawe yari inyama ku muturanyi. Ngo niba ikiri yawe iba yabaye y'umuturanyi. Kandi ngo ipusi yarayihanze. Ngiba yabaye inuru. Natwiri rero abayasa ubwenge. Ya divorce batarabyara wa kabiri. Naguze ikibazo ahantu kiri. Urishobora gusanga madamu wiwe yaramusaguje ibaba ry'igisiga. Twizamukira ndabira tubakanya hano murengura. Twihanganira engineer yaravuze ko tuzakoresha. What? Mana nje unje gutaha koko. Ubu nsubiye mu rugo. Ihangana usubirayo. Hari intare wasize yongera kurya se. Shabyoro wa mwana we wavuze ko ari intare ngore. Apu iyo ndumva idakanganye. Intare y'ingore uri uzanacunge neza. Uri drive. Lioness nta kibikanganye mu ishyamba. Birumvikana mu ishyamba ariko twe tuzoroye mu mago. Nitwe tubizi. Yesu wanje. Leta y'u Rwanda ibyo bintu ntago ibyemera. Inyamaswa yagakwiriye kuba iri muri pariki uyororeye mu rugo. Kamaro kisa shaka gukonsoma itanakoze ikarenza no kunesha umutwe. Uramenye utazayihohotera kuko hanze ha leta ishyigikiye ibidukikije. Ibyo nabyo narimbizi. Ikorose gacurebe ibyukerukira kuri polisi. Iyo ni inyamaswa. Bijora wa mwana w'umuhungu we. Nase utambeshye iyo nyamaswa ni bwoko ki? Shabyorere nawe nyamaswa tuzayibona nurakura. Ibonwa n'abakuze gusa se. Cyane rwose utarakura inyamaswa ni wayibona. Biragaragara ko ibi bintu byakubabaje. Umutima wanjye aramenaguritse ko kasizigamye mu gifu cyanjye. Ako mugani kuvuga ni nko gutaruka. Uziko mbonye madamu wawe hari ku muhanda ari hamwe na muyoboke bari kubyina hari ku kabari. Lioness is dangerous. Ubu bimenyage nafite ku mutima wanjye watumye ko nifuza gusubira ubwana nkawe. Ese ko mbona utari kurira. Reka bira nabyakiriye nibigiriye n'ubundi nakazi kawe. Je baba we. Share kazige zikomera mubasha kwihangana. Umugore nishakiye ku wundi mugabo. Je kazungu umwana w'umuzungu icyo atamasimbi n'ibyambaho. Ngo bikubaho. Natwe nuko twavugaga. Ako se konzi gukora akazi ukabuhembwa umushahara mwiza. Umugore wawe byagenze gute? Komera kavuga. Komera cyane. Woni twirisi. God have mercy upon us.